إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jell kuajta lojara që sale mengoro. Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jell aqallo nimetja e imaneskere me islameskere. Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jell ku aso akale voz vishi me dinea pravja koroleja kja, ka shuke kana, gafletime kalbia, kakva mubarek divjana salavatija selamia, upravo maro primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upraleskeri familju, upralo ashabia, e mu pralsa o kola so gjithingja kale voz vishi me porukencar, e ma kea dunja na muklen nisar aver, osensar muslimanja. Sa gili me prallalen e penjalen. I tema e desutne hudba keri kovel, dali ose tinaja i duk e javerengeri. Sos kitalo prallalen važno akeja tema pogotovo kisovremeno denešnica. Jek bu ti trebela prallalen te halova. Obilačipe kojek tan koga pošmingjovela te raširinjovel, ovna pošminjovel obilačipe oma te raširinjel puškencar, čurikencar i retretave rabukja. O temeli sekole bilači paskoro koga razvinjovela kojek tan, pošminela ajar koga bijanjovela ravnodušnost jek premo jek. Ako akva bijansarilo ko amare kalbja tova ravnodušna, koja vera problemja, pa ne interesinela man, sar kerga neka cidel, sar kerga ajar neka rakel, ako alam ko akava hali, se koje se kaste dika te mukale pere problemencar, kiqa čutni kriza sjam pralale. Kiqa čikni kriza sjam se sebep ajar pošminela se koja jek, nasilstvo koje jek tan. A dva ovela sebepi te duirakerela meni jek kestar, agar so koga dikaja nepravda raširinjovela maškara mende, amen kera amen sartena dika. Udoleske pralalen, o pejgamberi alayhi selam, ka vakel ko ek hadithi vakerindo, men ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Em ko dikela jek gjenotu mendar jek bilačipe, neka cidele vastea, fe in lem jesteti fe bilisanih, ako naštite cidel vastea, neka cidel moja, fe in lem jesteti fe bi qalbih, fe inne dhalike min ad'afil iman. Po ako našti da te vakerele moja, makar ko kalbja dva neka ne girinel, nek vakerel korkori peske pere kalbeske deka, a da ja buti so slučinjovela, nanela tan em nanele prifatlibe anamende. A care ga pralalen mukso alamamen ko paluno nivo, makar kalbea advate cidel, to osudinel, a dveda pralalen akava so slučinjovela. Nesar džijadaja strana ulo anamende tu ništinjovel o imani so vaker tuke više ko sveto da koga dikaja nekoa bila čo haberi, nedužno mudaribe maksimengoro, mudaribe učenikongoro, zulumi ko amare tanaka e so gjivdinaja, nesar uspingea na mende ko manuša, te čive noset, normalno i ta vladava. Nesar pošmingjam sakva te prifatina sar vestija, nesar amaro kalbi više na reagirinela, ko celokupno dživdibe koja su obkružinela men, po ako na poveke an amende adva to sudinelole. A dve amen pralalen seko dive dikaja dženaze, dikaja ternesar na keni dunjaja, em sakva nesar ovela menge normalno ravnodušno sa na mende bijansalo, so te kere devleske samneske kairana. Pona ne amen nesar adva amende sekiracija, to vel sekiracija, po subhanallah brak vašaj mangi bete desingjovel,
Кај ме занесина, аман, посоја ки кјовавтај санглал моро господарјан глал моро Аллахи Азza wa Jal. Не сараква пралален, амен деко последно вакти цидингјо вела. Аква само аргументиринела пралален, дозволи најао на дворешна факторија, ан аменде те делуинен, за да те нашала маро имани. Кога пекамбери алислам опишинела, е чачутне муъмине, е чачутне муслимане којтало кога вакерела, емо чачутне верникија. Тале адала кола со мангена переп фаленгио адва со камангел коркори песке. Кога вер хадиси о пейгамбери алейхиссалам кога дело примери о муъмиња којтале какрел мефелу муъминин фи тевадухим ва терахумихим ва туатифухум ке мислихи джеседун вахид. О примери е муъминенгоро, киленгери поврзаност, коленгери скромност, коленгоро рахмети, ленгоро примери и тало са риек тело. Е макари га пралален, оглавно пучиве со требела те пуча сарине коркори амени тало, дали осетинаја панда јек јавереске дук, или пак навикниња амени современо глобализација, то вела дава па најнормално и тало е две тешајте уништингјовел максими, ту уништингјовел ученико, ту уништингјовел јек скоро дживдипе, не сар пралален, алјамкја савки ситуација, те нашала и вредно се дживдипаскери, само ачало ефтино дуња лучко корис. Јодолеске пралален, и цел тарсаква со десингјовела ко свето, и тало само мудари бе анаменде адва оманушиканипе. Ем товел патња јек кеске, бизо нисави морално одговорност. Аква и тало охалие светоскоро, ајде која со дживдинаја. Со требела те халјова амен сар муслимања ки современо денешница. На Англија требела те халјова пралален. Аква дживди по Аллах и Азza wa Jal со дингјатут, о дживди пи тало свето. Емов и силе баро танко Аллах и Азza wa Jal. Емо долеско Аллах и Азza wa Jal, сар мануш кергја, товел сагили моторо породо. На кергјао Аллах и Азza wa Jal, ту сар мануш тове понижимо, за да те дживди не понижимо дживдипе. Одолеско Аллах и Азza wa Jal, ко Курани каквел, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنُو الْآدَمِ. Ема мен почитуингјам, кергјам сагија, о дживдипе таро чаве е адемескере. Кја вер ситуација пралален, о дживдипе манушескоро, ко Аллах и Азza wa Jal, и тало повредно таро са, о дживдипе муслиманескоро, верникоскоро, ко Аллах и Азza wa Jal, и тало повредно тари само кјаба. Одолеско пекамбери алейхиссалам кава керел, о руши бе кјаба коро и тало потикно ѓунаи тару уништи бе недложно дживдипе. Соске и кјаба мануш кергјава. И кјаба те рушингјове мануш палем ке изградинела. Ама но мануш кога нашалела поро дживдипе, а кари га на не кој шајте иранел о дживдипе адале манушескоро. Одолеске пралален, кја каја смисла, ко современо капитализам, о интересе дуњајакоро, ангја кја савки ситуација, о мануште дживдинел дживдипе хајва нескоро. Ем леске улоа едвејек нево девел, кова со ко англало вахтие пекамберескоро, веруине нас не окашта, о барасар девела, ајдве и сиамен о девела чали пара. Уништи бе недожна дживдипе, максименгоро дживдипе, уништи бе иднина максименгери, учени конгери, студетенгери, сар себепи, само кога и дуњаја хувела ко калбие манушенгоро, кога пошминено манушате фалинелпе,
ачал поро дуња лучко достигнување, со ови калгјако мејдани, кобор паре леи силе ки страна, кога вела која савко хали ек народо, а двајтало знако дека двајтало ко прагу ача лескору уништибе, одо леско пекамбери алислам какрел, те иссе абду динару е дирхаму, уништи салило роби е динарескоре ме дирхемескоро, те мударе, те кере војне ко свето, само ачало до леске, чало меске те нове потеле не касар потеле. И исто агар пралален, кога сјан више акадига ку уништибе туѓа дживдипе, и тало која двате аракао понос ек ескоро, а да вас начинела, ем секоја лафија ко шунеа тарторо прала ко некој раширинела, ма дозволин лесно те раширине некоја напровери мохабери, се о идиоти раширинела, а о дилино верујнела, ама много гавер проверинела, па пала да вава керела. А кавај тало пралалено пример е верникоскоро, се адава значинела те аракео достоинство те репралескоро, уништибе достоинство, ескоро, пралескоро, пенјакоро, а кавај тало знако дека више која два калби на не тан ачало имани. Ајде пралален, дживдина која савко вакти, улам рамно душна, шунаја, очороли песара ширингјовела ко секоја танем која маро тан, амен ајдве која дава кера амен не интересинела ман. Ајдве ди кажали на амен ки разно неправда кој секој се каске керела, амен која два кјутинаја, а која две некој патинела, амен која два кераја амен сартена дика. Кобор ли ајдве мна свалејтале потребно ленге тарторо лафите делен сабъри. Амаро пралален, адја смирено су исија на менде, а два себишно су исија на менде, дури која кава аспектија на менде раширингјовела дја себишност, мате анело Аллахи, ако некој жалинела пе аменге, колескоро хали, колескоро насвалибе, амен намукаја, бизо амен те вакера, амен дека амен сјам, ко побила чо хали тар лескоро. Па туѓа не аме ко борсим насвало, вала ме да насуприма каја рат, абе разна хапија пијава. Ко ти тало акарига пралале на маро, шај е кетерела феа, ек лафи сабрескоро те деа дале мануше, те сменинел лескоро дживдипа. Кога последно дром, лиляма менокова пуро, која пурисо ачили коркори, мукляло максими, се бебите заработинел повеќе ки Европа. Кога сар комшија, кога сар фамилја, правјан о удар, по те пучесари беторо хали, по те натребела туке нешто. Аква и тало мумини, аква и тало о искрено вернико, кова су и силе чачутни дух, јек према ојек. Сојо се бепи со уло аква шудри па едвеа на менде правали. Со вела менцар аква шудри пе со куѓа која маре калбија. Одолеско пекамбери али селам кава керел. О прво се бепи аква шудри пе, со куѓа на менде, а кја себичност и тало се бепи о манги пе дуња јакоро, о мислибе само сар тутове удобно, а веренги ште не интересинел. И одолеско пекамбери али селам кава керел. Надараваме уметескетаро чоролибе, дараваме уметескетаро барвалипе, ка правјолески дуњаја, ка пошмине надпревар јеке кјате каси си повеќе, каси си похари, ема давако велко ленгоро само уништиве. А два најшуко артумен джанена сине англало земјотрес кога дживдинена сине китопана, шај дживдинена сне ко дуј собе, ама никога шудри пе машкартомаре калбија на сине. Ајде томаре керај тале палате, ајде и си туме со на, ама ниши шудри пе ко томаро кер.
Ajde tu men kaninena tu men više ko to mare bijava, ko to mare me vlutija preku internet, preku Facebook, duri pošmingen, to tena džani jekete kerene zijareti koji to mare najmangle momentija. Ajde u litu mari situacija gajreti koga i si tu men dženaze preku Facebook, oven sa ste tu men. Kaj ulo, a dva tati pe kalbeskoro anamende. Sođi dingove lajde umetea na kaj džaja amen. Odobor pravalen kuvja amenge i dunjaja sokerja amen sebišna jek hekeske tova. Na kaj dunjaja hatime ta'i. Opotikno pral džala kidajeva kerla omidaj. Pomaro bre odobor me praleske. Poake di koalaj mukljatu ke pandek maksami. Posaso trebela mesin tu ke akarik. I daj di kela ko maksami kaklo o evljat. Po tu nikojaš naštitove sar to prasoske bre mi daj. O bre evljat panda sar tikne koga sine. Te prale koga lava sine kokolin te davle te pijel. Karovel sine ako pande ke maksime na lava ki okova kolin te dav leda te pijel. Aman tu be evljat ako lava sine pande ke maksime čučite del te pijel, tu rovea sine mangas ne samo tu te pije. E a odoleske naštitu tove nikatar to prav. E odoleske da pravalen okola manuša kola itale pravdeva steskere, koja itali lengi i celo Allahi azza wa jel, o Allahi azza wa jel, adaleda i kalelalen ko selameti. Inaku pravalen, ajdve tar o i dunjaluko so kuvja menge ko kalbi. Muksulam sebišna ko deibe pomožbe kala eskorodrom. Ajdve ulam sebišna te vakera ek šužo lafi. Ajdve ulam sebišna te vakera ek izvinja ko nekaske grešingjan. Ajdve ko amaro sobra kaj sikavela pe koj pobaro muskulđija italo. Ajdve na neana menda dva izvini grešingjum, sigate vozingjum. Ako nekoj vas digatu ke vas popuarica, sigate vozina kako je maksume, koj se ambe tu te demage, putuđa neame koja familija. Koja familija se ambe? Akva italo amaro hali. Akva italo dživdinaja narodo bizu imani ko vas uljam, robije dunja jakoro. Ajde mu loa na mende a dva šukar lafi pralalen. I odoleske pralalen i dunjaja koga dozvoli najviše te kuelko amare kalbija, onda nam amende merela, a da ja sagija, merela dva tatipe jek premo jek. Džanena li ajde manuša soske slabo zjareti viši silen. Po sebepi je ljubomorakoro. Sebepi naštite dikeltoro uspeh, ako pod novingantut ne ve televizijaja, ne ve masaja, ne ve kaučencar, ne ve te pikonencar, ovnaštite podnesinel toro uspeh. Akva je tala maro najbaro problemi. Muloa mende advate raduinamen ko uspehe ja verengoro. Ajde amende ulako nekoj uspešno amen inspektori iz igrina kotarleske, sokerela, posardoreslja, akva je tala maro čačipe. Duj to se vepi pralalen, akva šudri pe anamende su italo i odsutno se ima neskoro ko amaro kalbi. I odsutnost ko amaro kalbi penđargola ko advama momenti koga kušajamen, amen i kljovaja tari kontrola. Amen iranamen ko amaro džahilijet luko. Amen koga se am holjame bistraja koj se am sosjam. Amen toga šovaja hajvanja. Toga ški holjame vakra nasume pekamberi, nasume ko adva vakti. A koga italo agar smirimo mašala evlija kadi keole. Akva se kaske važinela sar mandarka poštine pa natele okori, ko isto koši se am sarin. Očačut na maro imani dikela pe kiholi, ko bori kerea korkori tut, ko bor sikave adva imansko ponašaj. E amen de adva na ne. Ajde amen ca mudaramen acaliec metro puf. Ajde amen comșea ca mudaramen amantojami premamande dikela amanana dikela. Ajde amen ca mudaramen acu crucinela pe ovdo miskini panitu crucinel pe tele mislinelov nasle solileo pani pereda desta. Acva e talo marohali. Acva e talo i odsutnosti ma neskoro maškaramende. Po naodoriga pralalen
Tari osus no staro slabo se imanesco rocadica. Коговела повикимо, ко некола акике, ко некола мевлютија, ко некола јасине, о викинела летарошо, овало коефта софра доваси. Надека сам буза фатимо, сметинела туќе кураните шуне. Послем кај незгодно се те леле касно ljum. Оја баре фабрике си ту те работнико не требала ти сплатин. Наштите му ке од турска серија те надики. Тена вакерачало намазија, шунела езани ко крај оđа која ка завршнел каделки джума намаз текол. А тена вакерако панч вактија. Ама но му езини клаве, а диабу ти си не платала некви кинел мангена однес напе джума на сјама едве. Аке кај Аллама рохали. А квај тало само резултати дека на менде пралален, о имани слабонјо вела, ем са резултат лачало долеске, а менди се адва шудри пе коамаро калби, тена осетина јекше кескери напредија. Дике намаро пекамбери алиселам. Дикен сарсине поврзимо пралален околинаја. Амаро пекамбери сам кадикел чороло ровелас началескери мука. Амаро пекамбери сам кадикел некој расположинела ле диве байрамескро максими ровела, пекамбери сам нела ле копоро кер мазуми мато овел. O pejgamberi sam najbare dushmaneski ranela shukaribaya. Dilali o koek mushriko sabje pejgamberete mudarel ko apučela koek ka kulturinel tut mandat. Pejgamberi dikela le ko muye masaklo Allahi. Em cada momenti perela i sabja lelo pejgamberi seabe maklakna tut koek ka kulturinel mandar. Ko krao pejgamberi oslobodinela le. Akva italo dživdi pimanea. А ква е тало дживди бе пралален, која е си топлина јек према ојек. Со требела пралален тиранадија топлина машкарамен. Со требела текера тиранамен сар со сјамсине јек вакти. Се ако коакала вактија на оваја сплотена, на оваја јек, зорја мароп стојбе коакла просторија пралален. Подхитно мора ти това сплотена, подхитно мора то сетина јек хекескери дук. Првенствено со требелате кера и тало пралален, и ранен тумен ко дикри, ко величи бе Аллахе скоро анав. Одорига каракено смири бе, Аллахе ко Курани какрел, ела инне би дикри Аллахи тетме инул кулуб, единствено величиндо е Аллахе скоро анав, смирињовено калбија. Смиринен томаро калби пралален величиндо е Аллахе скоро анав. Тари дужно су исјамен, о пекамбер сам какрел, МТАСА тере пралеске комуј и тало садака. Потесикавете данда која сабе на неладжа удни бути. Харицаја дик буцар добина ко Аллах азza wa jal. Нека салто маро муј. Подујđe некога ресена пе кога гушинена по Аллах и перакерел уништилена лендар секоја ѓунаи со керге. По наодори га пралален Тари садака и тало, вакерено шукар лафи. O шукар лафи тало сарие каш зорале коројнен царки пуф. Емисто агар пралален, ден машкар туменде садака, те хабу, ден поклонија машкар туменде те заманген тумен, о поклони ковлякерело о калби. И садака на не важно деш биш динарија, ден обрадуин, а два керела о калби е манушенгире товен паше. Em isto agar pralalen, ko puqive pejgamberi alaihissalam, ja Resulallah, eju efdalu nas, pushlele ja Resulallah, ko ajtalo najshukar manush, pazinen ko akava. Gjevapi pejgambereskor alaihissalam, merin tut prema akla lafja pejgambereskre kaj perea. Dikua gjevapi ka delo pejgamberesam, ko puqe ko aj najshukar manush. Na neta kla kariga, njokva ko hađi sogel, nisogelo kjumra. Нисо алоте кылдинел, нити со динга зекати, нити со постинга, дикер со акерге пейгамбер арслам. Ахсану насу садухул лисан ва махмубул калб. Најшукар мануши тало, искрено чипка си, која со тарлескери чип ховавиве не икрела, тало увек искрено, е махмулул калб. Која пушле пейгамбере ја Расул Аллах суит Аллах ва која махмулул калб, кава крел махмулул калб и тало
kalbi koja je talo bogobojazno, čisto, endurtari sekva ljubomora. Ako akla dy buke i si anamende, onda amen si najshukar po Allahi azza wa jal. Odoleske prallalen, akva i talo pandegom samo je pokušaj. Te ođivdina anamende, o imanska čustvija, a dvaka primetinalen, chiamaris plotenos maškaramende, te duira kero šudri pe maškaramende, te halova amen sar pralla, je kiblja, jek namazi, jek fatiha čitinaja, zajedno ko rukju pera, zajedno ki sežda pera čalko Allahi azza wa jal. So jek jedinstveno cel, te osetina o tati pe amare kalbengor. A o tati pe amare kalbengor ko osetinjoven samo anamende koga koven iskrena, imanska momentija emlensar te dživdina. Odoleske kera dova ko Allahi azza wa jal. O Allahi azza wa jal o imanite klamenge najman gotovel ko amare kalbija. O imanite manga, o imanite sigara, o haramite mrzina, taro harami durte ova. Kera dova ko Allahi azza wa jal te delameno hajrija kale diveseskremo hajri saje divesengor. Kera dova ko Allahi azza wa jal tara kelamen tara maro šerje nefseskoro. Kera dova ko Allahi azza wa jal amare maksumen kolengire droma nekara kel. O bereketi ako tomare kera butne kovel. O mangi pe ko tomare kera neka zavladinel. O mrzbe tar tomare kera neka duira kerel. O borčija tar tomare kera neka cidel. Tomare nasvaleno Allahi neka sastarel. A tomare mulengio Allahi dženetija neka del. Ekulu kauli hada astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. Innehu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perenem ispirno safja, që safja të autarë të mamjo namazit të vërë. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
على